Koman yo di mamba en anglais? Peanut butter. Mamba. Peanut butter. Koman yo di pain en anglais? Bread. Pain. Bread. Koman yo di beurre en anglais? Butter. Beurre. Butter. Koman yo di pain béret en anglais? Bread and butter. Pain béret. Bread and butter. Koman yo di pain tranché en anglais? Sliced bread. Pain tranché. Sliced bread. Koman yo di fromage en anglais? Cheese. Fromage. Cheese. Koman yo di gâteau en anglais? Cake. Gâteau. Cake. Koman yo di chocolat en anglais? Chocolate. Chocolat. Chocolate. Koman yo di confiti en anglais? Jam. Confiti. Jam. Koman yo di café en anglais? Coffee. Café. Coffee. Koman yo di céréales en anglais? Cereal. Céréales. Cereal. Koman yo di sel en anglais? Salt. Sel. Salt. Koman yo di sucre en anglais? Sugar. Sucre. Sugar. Koman yo di farine en anglais? Flour. Farine. Flour. Koman yo di riz en anglais? Rice. Riz. Rice. Koman yo di pistache calé en anglais? Shelled peanuts. Pistache calé. Shelled peanuts. Koman yo di pain maïs en anglais? Cornbread. Pain maïs. Cornbread. Koman yo di pain patate en anglais? Sweet potato bread. Pain patate. Sweet potato bread. Koman yo di soupe joumou en anglais? Pumpkin soup. Soupe joumou. Pumpkin soup. Koman yo di maïs moulin en anglais? Milled corn. Maïs moulin. Milled corn. Koman yo di pitimi en anglais? Millet. Pitimi. Millet. Koman yo di maïs en anglais? Corn. Maïs. Corn. Koman yo di blé en anglais? Wheat. Blé. Wheat. Koman yo di avoine en anglais? Oatmeal. Avoine. Oatmeal. Koman yo di pâté en anglais? Patty. Pâté. Patty. Koman yo di la bouillie en anglais? Porridge. La bouillie. Porridge. Koman yo di lait en anglais? Milk. Lait. Milk. Koman yo di soupe en anglais? Soup.
Soup. Soup. Koman yo di ragout en anglais? Stew. Ragout. Stew. Koman yo di bouillon en anglais? Broth. Bouillon. Broth. Koman yo di sauce en anglais? Sauce. 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 Koman yo di viande en anglais? Meat. Viande. Meat. Koman yo di jambon en anglais? Ham. Jambon. Ham. Koman yo di viande poule en anglais? Chicken. Viande poule. Chicken. Koman yo di piment en anglais? Pepper. Piment. Pepper. Koman yo di poivron en anglais? Bell pepper. Poivron. Bell pepper. Koman yo di l'huile en anglais? Oil. L'huile. Oil. Koman yo di zé en anglais? Egg. Zé. Egg. Koman yo di zé bouilli en anglais? Boiled egg. Zé bouilli. Boiled egg. Koman yo di zé frit en anglais? Fried egg. Zé frit. Fried egg. Koman yo di maïs boucané en anglais? Roasted corn. Maïs boucané. Roasted corn. Koman yo di maïs bouilli en anglais? Boiled corn. Maïs bouilli. Boiled corn. Koman yo di savon en anglais? Soap. Soap. Koman yo di douche en anglais? Bathroom. Bathroom. Koman yo di serviette en anglais? Towel. Towel. Koman yo di pâte en anglais? Toothpaste. Toothpaste. Koman yo di brosse dents en anglais? Toothbrush. Toothbrush. Koman yo di déodorant en anglais? Deodorant. Deodorant. Koman yo di parfum en anglais? Perfume. Perfume. Koman yo di peigne en anglais? Comb. Comb. Koman yo di baignoire en anglais? Bathtub. Bathtub. Koman yo di d'l'eau en anglais? Water. Water. Koman yo di papier toilette en anglais? Toilet paper. Toilet paper. Koman yo di lavabo en anglais? Wash basin. Wash basin. Koman yo di machine à laver en anglais? Washing machine. Washing machine. Koman yo di chambre en anglais? Room. Room. Koman yo di tapis en anglais? Carpet.
Carpet. Comment on dit cabane en anglais? Bed. Bed. Comment on dit drap en anglais? Bed sheets. Bed sheets. Hold on, nous avons 4 livres anglais qui sont vraiment intéressants qui nous préparent pour. Nous avons un livre grammaire, un livre prononciation, un livre phonétique et un livre expression. Si vous avez aimé acheter livre ça yo, vous capable contacter nous dans numéro ça qui c'est 48 78 17 76 sur WhatsApp pour capable connaître qui gens pour gagner livre ça yo. Comment on dit oreiller en anglais? Pillow. Pillow. Comment on dit cheminée en anglais? Fireplace. Fireplace. Comment on dit table de nuit en anglais? Nightstand. Nightstand. Comment on dit bougie en anglais? Candle. Candle. Comment on dit panier rad en anglais? Laundry basket. Laundry basket. Comment on dit cerceau en anglais? Clothes hanger. Clothes hanger. Comment on dit penderie en anglais? Wardrobe. Wardrobe. Comment on dit fer à repasser en anglais? Iron. Iron. Comment on dit ventilateur en anglais? Fan. Fan. Comment on dit ampoule en anglais? Light bulb. Light bulb. Comment on dit salon en anglais? Living room. Living room. Comment on dit table en anglais? Table. Table. Comment on dit chaise en anglais? Chair. Chair. Comment on dit frigidaire en anglais? Fridge. Fridge. Comment on dit étagère livre en anglais? Bookshelf. Bookshelf. Comment on dit réveil en anglais? Alarm clock. Alarm clock. Comment on dit machine à coudre en anglais? Sewing machine. Sewing machine. Comment on dit canapé en anglais? Sofa. Sofa. Comment on dit boîte en anglais? Box. Box. Comment on dit miroir en anglais? Mirror. Mirror. Comment on dit fenêtre en anglais? Window. Window. Comment on dit rideau en anglais? Curtain. Curtain. Comment on dit cuisine en anglais?
kitchen, kitchen, Koman yo di fou en anglais? oven, oven, Koman yo di en anglais réchaud à gaz? gas stove, gas stove, Koman yo di bonbonne gaz en anglais? propane tank, propane tank, Koman yo di porte en anglais? door, door, Koman yo di cadenas en anglais? padlock, padlock, Koman yo di clé en anglais? key, key, Koman yo di barrière en anglais? Map tan repons sa nan espace komante ya. Pa bli abone pou pa rate lot leson nou yo.